Nisay koya angori na sa laki ng bulan ibitini mataka. Nisay koya angori na sa laki ng bulan ibitini mataka. Pinakaturang kira maramang sa Vema mabekenda na van kloko. Sa siya matalangani ko na platform Erua na VTFM Facebook Live kaya na VTFM YouTube channel. Na ruo na platform ay ko nang kaisa mamay kina na kami ni kuwa mo nang kayo pola may kina na namo kere sere. Pola may bang gobi au na yada ni vanoi ko sara chiko may kina gori vata kina lima na yada mera na numiani na sere na VTFM sur na belo na veto ko ni binaka na Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua. Mula binaka na italtal sireli wanga bakotonga ni mula binaka turang night puno na mga ni sama tumiki ng gore and kapi binaka ni kuasa kenda bagi ko chugani na yawo ni venumi and sere na VTFM sur nambelo. Isa mula binaka talaga na daw ba kaulori and anonda vengaw ni sala kete sara. Sama chuga manalom ni lori na frequency na VTFM 92.2 FM. Ni sambula veke mene sa suku chuga na job sa ngai chuki vale sa vang ni binaka chuga na ngai luski vale ni sama ida va na ta kana singa tu sitini ko. Mula binaka Jim Osborne pinawale mo na sama sa may Amerika. Mula binaka na italtala sireli wanga bakotonga ni mula binaka turang night rokobiyong galida rombula binaka mana lomani taxi na LT 7630 meli na dali mo pinawale mo na sama sa may Brisbane and akabi binakenda. Usaba ang bulot taltungan ni bigyan mo ni na maramatina e nanon tabi pala ni kurokeli. Baka nung ni pinakatsukunin ito umakati ko na pakambutay pa kay kabi. E na kabi ni singa tu siti ni kuwa na ikatini ni singa ni bula o sebidena. Ni sa ang bula binaka. Vonga ni tamon to kan mata sera na wai kaula ni mata ni singa vo ke ta vo. Kau tu mungkin orang orang sabu rusang bulu kali mana miniti meli mana kalau bulu benak tale naital tala sireli wanga pakotonga ni bulu benak turang naita sa bakam bulu tu ni beke muni na iwasa dengan na ni bena numi na sera VTFM suru nambelo bulu benak roko viong galida opa rumbulo maleka en lama ni taxi na LT 7630 da wiri cungo na lama ni kor turang lebe suba bulu benak meli na the levu my Brisbane
Pangambula tuene be Meli na Adelevo Ronunia o Litia o Ethelyn K. Meli Jr. Mbula binaka Jim Osborne sama sartu mana puno levo Amerika. Pangambula tuene be ko na iwasan ngonong ko na kabini ko Jim Osborne. Wesley Zeng mbula binaka Wesley sa pangambula binaka tuene na kabini ko Eldir mbula malaka ngapata pangambula taltungan mbula re loma-loma senganga mai maduata na mate lawa ni te tapioca kita usia macukana na kabina kanikuwa o Langivo Nathaniel ki Langivo Junior mbula binaka Merisiana ula ambula mai ngonga I moni nuku nambuki lebu mai kandabu o Merisiana ula saba mbula tuani na kabina kande mbula binaka Neni Wale Eldiri ni mbula binaka Kuli Nasari ngonga navu kuli ke direki tutoka na pingrabi bina wale usar na sema chumai na VTFM Facebook Live ke na VTFM YouTube channel na lama ni basi mbulu bina ka boy ni sabu taro chiko na root na suba na kasi bina wale na sema chumai na VTFM. Santo na tamani baka tulolo le ne lo malangi sa tungo we ke mamena kortoranga le besu agora tau sarto nga kana udami From the park you hear the happy sound of a carousel. You can almost taste the hot dog and a french fry. Wasanang ona na pinanumi en sere na VTFM sur na belon. Dapo na kati wala na beto kuno na ni Total Energy Service Station official energy partner of the Fijian Rua be kemuni kita saran do wakolori. Oni sama cuma na kabini ko ni via tawana engine oil, ni via tawana brake fluid, sanle le cuma makana tanya na taya ni nomu lori. Bina kasi me pambo bina kana taya, si sapa bina kana windscreen ni nomu lori. Na bengkarabi ketengori, anang karabi ko kina pa bina ko Total Energy Service Station official energy partner
of the Fijian Rua. $1.65 a pack, they're only $1.65. Baker's fresh, breakfast crackers, only $1.65 a pack. You want a Tony Bisichette in your meal or tea, but what you haven't realized is that a pack of Baker's fresh breakfast crackers is only $1.65. You heard right, Baker's fresh breakfast crackers are now only $1.65 a pack for a limited time. Baker's fresh breakfast crackers, perfect for Tony. $1.65. Na sanga ni raon ni kuna baka wala taka pakaroro na mumbuno menga itaura ngai ndona ngauna lagaleka na kena pakarosai na bika otara na loma ni ndona ngauna mbalapo tangu makana na muvale mai na kandivuka ena nonra pakadava na ka pakarosai ni pakadona bika ko taukena na mata ivalu kandivuka eto tolo sara na nonra taka kina nonra beto saiki mebaka ni sa pakadava tiko ena feva no ela utoka nandi ba lambasa kena sono banua ena kasi tangu makana na muitiko kena bika ko taukena ni kua veitaratara ena Biosecurity Authority Fiji ena lima diova ke baka ko kunia Doni bakata kila ni kandivuka ena nomu itiko. Let's terminate the termite. Hey, na meron ka kaya tukin na linanggo. Oy, lais, nabaliwabang anda tubil. Gosh, go era LED lights kede, era solo talinga. Yung gay? Iko mo rida na non retungan nga ni motoka. Oy, ibi talaga. Sama Trading Company, tiko kede kina na kena vei matangali. Oy, ngona nga orang madakin na nga ni motoka ubi kilasara. Si Kovi keito sarnikua, ilo toka, nadi kei vale leo. Tomani kama kuriti kono muni nanu mena sere mbula bina ka time bula bina ka ngonga e naikawanga. Naikawanga sa wakon nini bina ka tuene na ka bina ka niko mbula levuka obalau Kalamba Heights do sambula bina ka tinai Lucy nai valu levu faith. Vina wale besar na sema sar cuma levuka mai obalau. Mbula bina ka neni vale wale, mbula bina ka turang atau sema sar cuma ningo en Civic Coastal School compound ngango. Sa wakon mbula tuene na ka bina ka niko Tina Tabling. Mbula bina ka bina wale besar na sema cuma Port Villa mai Vanuatu. Rachel ita kaya walambai nuku alofa ngango mengene numi cuma kino Matilita o mangi vou o lingi ata ke leitia. Wa mbula taltunga ni vasu wanga tambu, mbula bina ka leitia masi tambua, ni mbula bina ka turang naita angonga e Sydney mai o Australia. Mbula bina ka roko vio ngalida, artona numi mandanan reba ni loringo. Opatiko mengene numi tiko LT7503 o Limiklin, mbula bina ka talang LM201 o Ju LM196 o Rokobita watakin na LT7630 Rokovio Galida. Mbula bina ka setere ki koro langi apakang mbula tuyan na kabini ko Tinay Grace Laisa Andy Vukay langi ni mbula bina ka Elias Rabusese o sa apakang mbula tumundan na kabini ko berto na timi ni Ubisa na Eastern Division rano balata katiko na Ravonu Cup kina Police Mobile na rara may na sabang. Mbula bina ka kuli na sari toka na Bengrabi es ngrao mbula mata Fiji Pine ra action ra station mengene no michiko mana Tony wata ke semi ke Marabi sa mbula taltungan be Marida Andi Mbon Romo baka nuni binaka nindo mga chiko nang garabi ni tabe na kami ko reben ni minibus ke muniketa na passenger ni pondo minibus chiko sa suko na job sa kay chiko ibale ke munina passenger chiko na be basi keta sana sa suko chiko na job na kami ni singa tu sitini ko na serko men no muni gisa le suriki rangi nindele ya toma
sabang nini binakataltungan ni Vero na team ni Obi sa Erua, na team ni Obi sa ni Eastern Division, kaya na team ni Police Mobile, karon na wala takati ko na bilo na Rabonu Cup. Kaya kami ni ko nararamay na so. Usabang bulat alto ka ni Vera na lubenda. Sarang sulim baka may nabuli, mata ni singa ni buli, ni katulo ni waswasa ni buli, ni kuwa, o baka pinakarangon ni o talay ta kasara na mula ki buli ni kuwa, ane mata ni singa ni derdem. Domoro to kan mata ser na tangin indala ya tawana serengisa le suriki o sa ba kono ni binakataltungan na kabini ko be kemuni na ngoni buli oni ala ki buli ni kuwa ni mata ni singa ni buli na katulu ni wasi ni buli o ba kono ni binakani onya tale takasar na laki buli ni kuwa sa lesu mga manubuli sa chungore bale sa vivu ke cukup na we bal ni kurro ana kana sangai me bang mutari ba tolo na iba kay pero sa na mo homework ke pa kay gandona homework asol me bi ko may kurni buli re ngono binakarangon mo sanata kaba semberan na pa kay kabi malatin ni sando wuchi kana pa kay kabi atara pa sarang na babaya siya ngono binakasarangan korongon ke pa kay gandona homework asol me bi ko may kurni buli dubara sarang dobi ko na bilochi spoka sul ni kata binaka sisili binaka dubara sarang na mo homework $1.65 active only $1.65 Baker's fresh breakfast crackers only $1.65 a pack. You want a Tony Bisichette in your melody, but what you haven't realized is that a pack of Baker's fresh breakfast crackers is only $1.65. You heard right, Baker's fresh breakfast crackers are now only $1.65 a pack for a limited time. Baker's fresh breakfast crackers, perfect for Tony. $1.65. Endo ti kono mungangan pakai labo. Mona numa na BSP Unsecured Personal Loan. Keo be buli ando na ya sau lebu seko somi mbili ni laurai bakapuniwai. Sendo ti kona itabi mengarabi o BSP nga mona numa. Endui keda na nonda ngangandre pakai labo. Na kena loan e wakarotaka o BSP. Sikoba na bsp.com.fj sengkrita na 238 e ti kone be kala baki. Ganga vataki Heineken na weni sambutu talitaki ena nonda banua. Bulia e ona natabaya si Ken Meraunio okana edha mena VCCV kawini taki kina etini kalima na datset kena ndona kisi na Heineken. Raro sara, boli kabla na edha mo kena numu namba ena ndaku ni numu tikindua kambita yani ena katu bakarotaki. Rita yani ena bisto boli kavaiko ni kuwa. Dava ena katolo sara bulu ni sevitamba. Nunu kamara vataki Heineken tiko na kaila vaki. Sa tubo ka raw mo na baka diyong nisawot yung mga nakadaka? FNPF, kito na buki ko mo na baka raw tagiwin na kanyo sa ating mga nakadaka. Ano na ito tuwa na baka mataw na kami na nga niti ko. Kaya makaw na biya tori peniseni, sa ko na ding takayan doten tala ni kaya na matanggali, kito raw ni Bebo kikina. Menayanga nambuno ni Andrea mo. Pwede taramay na information at fnpf.com.fj. Singgirita na 585 bitu. Si tolo-tolo sa iba bitu alunduan-dua. FNPF
Securing your future. Binaka tomani kama kurichu kana munini numena sere mbulu binaka kuli nasari toto binaka wale buna bengravi es ngrau mbula mata ena Fiji Pine ngango ena Ra Station mangena numi mata mayo mana o Tony o semi game barabi marida Andi Buan Romo mbulu binaka watalaki na be Ruaba walusaiba dholo bina naita Mike ngonga ena etu malolo wa mbulu taltunga ena kapina mbula nakwa na numi chiko na hot bread mai navua na hot bread mai na navua tim baka bimbiti ko be tamai dangi vasu wangatamu mbulu binaka sura kirangone mbulu binaka Mike ngonga matai tolu mai ndeumba na wa mbulu taltunga ena be LAT ambani dholo bina na kru ni Flame Tree saru mai lautoko koroi wangambada mbula binaka bina wale bina bengarabi Gerald Driver mbula binaka Vilive Lemba mbula binaka matangali Nemani Raisema mbula sia Mike Sketch Roko isa sande de sara mbula binaka sama sara chuma ndokana isuba mengaida numi mando mbu wachio ana utinai Lewis o sake vatake baby mbuna saba mbula tuani na iwaseringa unani vene numi ena serena VT FM sur nambelo serangau ni nanu mijukuni kenana ngoni buli keve oni sanga ile sumana buli mata ini singa ni buli ni kone katolu ni wasa ni buli Papa Bakoy, Sulama Bakoy, Ije, Itato. Minang balik besar turang akhirnya marah mana beka kete tekbu ena do talanga na bono endo do mena dava kina darwa tekbu bata mana bena no men seren ve ma mana ba sabongo e walu na meniti melli mana kaloko sana dava taleke na vena no men VTFM suru nambelo sama chiku mai na VTFM 92.2 FM gena makatale ni mataka mai na ve ma mana ba kina lima kalau ngata chiku na borongo kalau ngata nang garavitavi dundu chiku na ngauna enda sama tu mekena na ve bono enda satu kina na ngongo sapa mo de tuko ni veiko na VTFM rende na VTFM sur nambelo kalau ngata